Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, badong, agsagana kakidain tamapantay di bangkag. Anya aga po ang mapanak ijay bangkat. Ay, kamapantag sukay itimulaan ta. Ay, masadutat. Ay, anyan, binubukudam mit aminan a kinasadaw. Kasla di mo pang panunutan ti bigat. Kit apay ngamin a panunutom ti bigat. Sumangbay tulad ta. Kunada garaw, no naglabas ti rabi sumarunong to ti agsapa. Ti pagbiagan ta ti bagbagak. Saan amabalay nakastamlatan? Agtrabaho ka, tapno addamo lamutan ta. Ay, di ka madanagan tuyang. Mangantan tulad ta. Uray saan ang agtrabaho. Addan to ti sumangput aswerte. Uray po utam. Oho, di ka mang namnama iti swerte. Taawan tinamnama mga agswerte, no di ka aggunay. Maray, advansak man di utang ko. Kurang naming ka ito'y kwarta. Ay katuan amaray, awan parikot iti dayta. Ay agyaman akmaray. Ay, Day, apay ang nagsinnaay ka, ada parikot mau. parikot ko nga rod ni Badung ko. Nakasadsadaw. Talaga ka di nga gigyan lang iti balayaw. Ay wan maray. Mangan maturog agindayon lang tar aramidin na. Ay talaga akong sumisyon no kasta maray. Wan nga rod maray. Naimbag ataman nakaawat ka pagut-utanga. Ano saan ay awanon aglangan kami sigurun amangan. Bagaaman ti kumparim, Enteng. Apay ka di ba nang? Ay na, kasano, nakasadsadot. Di la maasyan ka ni Marituyang. Isumatlatan ti agtrab-trabaho. Ay nalpas a binagaak maipapan iti dayta. Ay, awan denggan na. Ay, Kakaasin ni Marituyang. Pakanan nala ni Pari Badong. dayta nga rod kat. Isu ano adda ti mabalin ko ama itulong ka ni Marituyang. Aramidak, tanakakaasimot di kumarek. Ay una, tulungan nyo tapno saan ama digris. Na, anya ang madigris mo't asasawam, Enteng. Jay ngay, madigris ngay nga, kasla di na mabaalan ti parikot. Ay, pakpakawan, Enteng. Ay, saan kumamot Ang madepres ti husto a termino dayjay. Ha? Saan adigres? Ay kasjay, Katwan, iso adi mo sang kaibagaday ta ang madigres. Ta ang mga no katawaan da ka. Ada ka di ginatang mo amasida. Daytoyen tuyukan kamatis. Di ka lamang umay ti tuyo kang kamates. Agyaman ka tadda nagatang ti 50 pesos ka. Di ka ngamin manggag. Ay, una yan ti kastoy aya pa nagbiag. Naiyanak ta marigrigat. Sigurado, matay ta marigrigat. Talaga kasta ti mapasamak no di kag trabaho. Ay, urayam tuyang. At dati na panunod ko a solusyon ti parikot ko a kinarigat ti biyak. Kahit anya tinapanuno mo. Sana siya ti makaibaga. Mapankunto damagan, di amok amamalan. Ay, tilar aramidem. No kumangamin aggagat kang agtrabaho. Nalpas day ta aparikot mo. Siya, kunti mangibaod di takalding yaw na natuyang. Ay, agyaman ako araw tanda ka. Ay, talaga marigatan nak amang italay. Apay nga minadiyo ibaw ni tata ba daw? Amumatan na jaba daw. Kasta unay ti kinasadot na. Di lamasyan ka da kayaw. Ay, awan sigurong tinabati a panunot na. Pasig a kinasadot tinagbati kan kwa na. Masya na kunay kininana tuyang angkal. Apay mo't. Kasanaw, di matulungan ni tata ba dong iji bangkag da. Kasla itay, marigrigatan amang ipastor iji kalding na. At dabay nga ro iji nuwang da nga iwayway na. O na yan ni Pari Badong aya. Idi na minsan man ay. Agsinumbangir ti karga ni nanatuyang.
Mat-mat nagan jay paldana. Ah, Di namot maingaton tatengel na jay dua bakbaklayan na. ay kat binuyam la amat-mat ng tipaldana, di mo tinulungan. Tinulunga kang Kyle. Oh, Alangan mo tabuyak lang. ay kat di very good. Ang bagaan nyo ani tataba daw. Kasimot ni nanatuyang. Ay, oray ado ti pa magbaga. Di nan tumiladeng denggan. Pangaasim mo't abadong tulungan nak ijay bangkag ta. Tanay, marik na kung tibannog ka. Ay, ada pa panak. Kabailam da ita. Sa anak arubaw, tapno jak marik na tibannog. Iso nga agkuyog takiday. Ada nga rin ti papanak. Sa dinumanan, Ay, basta. Di kan sumanao. ay una yan. Sa nabalay, tulungan kan tao, indun sumarunaw. Sa nabalay, pagsayatan tamod laang ti papanak. Ah, Hala, di ka nagriray. Maklaat kan tao, intun malpasan, ti pa nagrigrigat ta. Limabas ka din ni tataba daw. Nung nakita yaw na nakwanang. Wow na. Nakaawid siguro na. Nagapuan na aya. Jak man namaw. Basta inarkilanak. Katawan na kitay. Na, tapay ngay. At yun nakto ka na Gaputadan to ka no sumangbay aswerte kan kwa na. Na, Jak mo naggapuan na. Nay, amang ano na panakisugal. Jak amaw. Basta imbaga na bumaknang to ka na. Ay, anyan ni Kabadong. No day taman bilang ay agsaysayang laang iti oras. ay, talaga akong sumisyon ti ipapaay day abadong kanyak. Apay ka de, Mare. Di na kaya trabaho, gaputa adda ka no urayan na aswerte. Naa. Kasanong nga agswerte? No di na matulungan ti bagina. Day tangarod maray, mabambannog akong ngagtrabaho. Idinto ta isaw, agsaysayang laang iti oras nga agururay iti awan. Ay. Iso akas tauna yun ti stress ko kunkwana. Numabalin la ko maajak ag trabaho. Inaramid kaun. Angam syakmet ti agbisin no kasta ti aramid, maray. Naala, agan anus ka, Mare. Barang agbalbaliw tumutlaang ni Pari Badong. Binagaan ni Inteng, angam apaan namot ngamin ni Inteng. Di na nga rod kaya ti paisuro, maray. Iso ajak amaw no anya ti kasayaatan nga aramida. Aging gaita, awan mo tinagbaliwan ni Pari Badong. Awan mo tanjay kuna na apagswertyan na. Ay, mamati kamot ngamin nga ada pagswertian na. Anya kumangay katagigyan lang mo't ije balayda. Ay, day tangarud kat, Mare. Imbes ko maama pa nagmula ije bangkag da. Saan mo tagid idda la kano akanayon ti aramiden na. No saan nga agid idda, hey, agin indayawn. Ay, anyan ni Pari Badong. Di lang maasyan kan ni Marituyag. Ay, awan mon kwarawg. Apay ka di akat katawan tataba daw. Kasanaw, agrigrigat ka lang dito ang agpaspasada. Naa. Katuin, mate, isunto mo lang nga saan ka bumaknag. Sa nabali basta da pangalaki ti ka nakitinal daw. No siyak, adagur uray kanya kaswerte. Iso nga uray jakon nagtrabaho. Taadan to ti dumtay nga swerte. Mangan mo't no agur uray ka iti awan tataba daw. Ay, think positive kwaraw. Sumangbay to ti swerte kanya. Karaw, ilakop dagiti daduma kalding ko. Mangkita ka man no adda mayat agumatang. Ngay, apay ngay. Sayang Marigatanak nga agaywan. Adda pa'y nga mintay nuang may. Kas jay mo nga rod ni tatam abadong sadot. Sabagay, nakakasi kayong agpaysaon. Mabambanuga nga roden kwaraw. Iso apang nga asim man, tatulungan nak amang ilako iti kalding ka. Di ka agdanag. Damagak to kadag iti kakadwak at tanod kan tricycle driver.
Barang kaya't dagatangan ti kalding yaw. Aywan man kwaraw, katagyaman ak unay. Nalako amin ni nanatuyang ti kalding na antibanang. Ay naimbag tapno maksayan ti pakakumikuman na. Nga raw, nakakasila unay. Kanayon na mabamban no iti bangkag na. Ket pangaramatan na kanungay iti kwarta na. Idulin na kano matantay. Ngam diwa kano sasawan kinitata ba daw. Tamang ano dawat-dawatin ng tao inton maamuan na naglako iti kalding da. Ay wen sigurado dayta. Nasayat mo tata mo ni nanatuyang ti agidulin iti kwarta. Tapno adda aramaten na inton madanon ti aldaw. Wen nga rod ay ket tuladem ni nanam atuyang kwarog. Talaga nga gurnungak mait. Tapno addan to aramatak inton mga sawa Amo maray, ada kanugayam ti may sa amamalad ang nagpakitaan ni Kabadong. Kahit anya kanungay ti imbaga dayta amamalad. Jay kano adda sumangbay ken kuana aswerte. Iso nga ron ati or-orayen na. Iso asaan mutten ang mapanagtrabaho. Ay, ada swerte. Nubuyugan mo't iti kinagagaut. Dayta nga ron ket mare. Ay, kasta unay ti pamati na iti imbaga ti mamalad. Mabalin apo may sudayta, no tulungan na mo't ati pagina. Anyat amo tayo ngay no ada swerte na iti panagmulan ako maiti natang wano panagtaraken na iti dingwan. Wen ay anya nga tanupadasen tayo akasarita ni Pari Badong. No denggan na, di nanto pa'y denggan ni Kapitan. Dayta nga rod kat. So asayang ti advice kon kuana no di namut ladenggan. Ay kwaraw, agbiro ka man kit day no adda mayat agumatang itinuang. Ha? Ila ko yaw, tinuang yaw. Wen, tapa man amala ko jay nuang. Agbakasyon na man pa ijay lugar may. Bareng agnakam ni Tatam Abadong. Nukasta, panawan yun ni Tata ba daw? Wen kwaraw, bareng iti ipapanaw ko. Agbalbaliw mo Bareng Panawan nyo talaga ni Tata ba daw? Sa bagay, no istutian mo yung akasayatan nga ramidan yaw, di isaw. Wen kwaraw, sana balita agsubli ak tumulaan. Ikakla iti pagnakman ni Tatam Abadong. Taday tala agur ura iti swerte ta munang aramidan. Maray, bayadak aminen nga utang kaw. Nay, ayun amaray. Ngam ada ka di pagbayad mo. No awan, uray. Next time tulatan. At damot kit di maray. Nalakok jay nuang kaw. Ha? Inlakaw, mjay nuwang yaw. Kapilitan amaray. Iso abayada kun tay utang ko. Kentap no umayak agpakada. Ha? Nay, apay ngay. Agbakasyonak man pa'y ijay lugar may. Bareng agnakam ni Badong. Ay, kailiw da kanto. Ano kasta maray? Tapag saya atam mo dayta. Kat bareng agnakam ton ni Kabadaw. Nagpakada kadikan ka ni Marituyang, Maray. Wan maray. Mapan ka di motla ang ijibalayaw? Wen. Ay na, mailiwakton ka ni Marituyang. Ang adamot pagimbagan na, tapno malag-anan iti sitwasyon na. Wan maray. Iso ako nak, ano anya ti ammo na pagsayatan na, ison ti aramidan na. Ay katwen Maray. Ay, nalabos mo't ngamen ni Pari Badong. Sipod pa'y iday, sado. Ay, awan apulos nagbalbaliwan na. Sige, enjoyum ti agindayon dita, Badong. Tagrubwata meten. Ha?
Papanam? Agbakasyonak ijay lugar may. Nay, hapay nga adi mo inbagbaga. Una, gaputabisi ka mga agururay iti swerte. Katapno di ka masinga nga agururay iti day taas swerte. Inlakok aminun adingwan ta. Anya? Wan, tapno adda aramatek nga agbakasyon. Total, siya mo tagrigriga. Sige mapanakaw. Ay, pangasim atuyang. San kumakasta, ah? Urayin na, tagbakasyon ta adwa. Ay saanan. Sigay, babay. Ay, saan to yan? Saan? Di nakpanawan, tanay, awam mo't amin ay. Ay, sumurotak ijay lugar yaw. Ay saan? Ah. Katsabay kuma, tadumteng to day taas swerte at tagtagi uray mo. Sige, badong, babayaw! Yeah. Ay natatabadong, ano samti agbati di tabalayo. Katapno di kagbisin, agtrabaho ka. Kat ti urayam aswerte, mapasamak lang dayta no agtrabaho ka. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aprang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, June Red. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.